Tashun Juan ta capítulo 1, yakiltik te biayalbetik, bitiascholbetik aitik, te libro yun evangelio yun Juan, te tzibubil tahkoptik, ta tzeltal kopil o dialecto tzeltal. Hichayal te ta versículo 1, te kopile la yich sbaketal. Tashahchibal ay tekopile hun ay sok te diose. Sok hanish Dios tekopile. Tashahchibal stalel suines basok te diose. Ha tas ventas tukel te bitil chignas pisil te bitik aye. Shuht mayuk te mahauk pasbil tas ventae. Ha yayak kushlehal stukel, inte kushlehale ha te ay sakil kinal tas toholik te ants viniketike, te sakil kinale sakubenish bay te ihkinale, sok te ihkinale mabahu yuun stupel. Ahtul vinik te tikumbil tal yuun te diose, Juan tesbile. Ha tal yalbeis koplal te luz venta yuun hichmeya, shchunik te ants viniketike, te Juane mahauk te luz. Ha nashtikumbil tal ta yalel skoplal te mach a luz. Te mach a luz ta mero melele sok te yayak shohobil, tas tohol te ants viniketik yakish ta talel ta balumilal stukel. Ayish ta balumilal te macha las chignantes te balumilale. Hauk meto te machatik ayu une. Malas na beyiksba. Tals huin te machatik ayu une. Hauk meto maba ichota muk yuun te machatik slumals basoke. Yan te machatik la yikik tas toholike sok te las chun yotanik tas ventas bil. Yan te machatik la yikik tas toholike sok te las chun yotanik tas ventas bil. La yak beitu lan yatelik te bitil ochik ta yals nichanik te diose. Matas ventaux angeliotan chich baket te ayinike. Sok matas ventaux angeliotan vinik. Hatas ventas angeliotan Dios te ayinike. Te kopile la yichs baketal. Sok nain ta koliltik. La kelbeitik te yutzilale. Ha te yutzilal te yips tuls nichan te tatik diose. Nohel te yutzil yotane, sok te bilamelele. Te Juan la yalbeis koplal ta testigo, hich la yal. Ha into, ha te macha la kalbeis koplal te patilyashtal te kahals koplal kuun stukele. Melel stalel ayish stukel. Melel stalel ayish stukel a te kalal matos chiknahone. Shite Juane. Pisiltik kich obeitik te bilan nohel ta yotane. Yan ta esmahel te yutzil yotan ta toholtike. Melel ta sventa Moises akbotik te mantalile. Yan te utzil otanile sok te bilamelele. Ha chikna ta sventa stukel te Jesucristoe. Te diose tul mayuk macha yilo beisit. Hauk meto te yip tuls nichan te hunash ay sok te tatile. Layak ish na betik sba te diose. Te Juan ak ich ha la yalbeis koplal te Jesucristo. Versículo 19. Ay talik sacerdote etik sok levita etik tas tohol te Juane,
Tikumbilik tal yu'un te volvane judío etikta Jerusalén, hich hul sohk'oyik. Teja'ate mach'at xik. Tejuanela yal tajamal malas mukta yo'tan. Majo'okon te Cristo onexi. Ha las hojk'ob'eyik xan. Majo'okon te Cristo onexi tejuane. Las hojk'ob'eyik xan mach'at ajiche. O ja'at b'al te Elíase xik. Layal tejuane majo'okon xi. Las cha'hojk'ob'eyik xan. Ja'at b'al te albanejate xik. Layal majo'okon xi. Hich yu'un las hojk'ob'eyik xan mach'at ix ajiche albotikaitik. Sventa yu'un hich meyax k'okalb'eytik te mach'atik las tikunotik tale. Bila ya'wal botikatukel te ja'ate xik. Las jak tejuane. Jo'on aytaj venta te yax awunon tajojchol takin k'inale. Hich te bit'il layal te Isaíase te albanej yu'un te Diose. Lek mexa chajpamb'eyik be te kajwaltike te xie xi tejuane. Las jak tejuane jo'on aytaj venta te yax awunon tajojchol takin k'inale. Hich te bit'il layal te Isaíase. Te albanej yu'un te Diose. Lek mexa chajpamb'eyik be te kajwaltike te xie xi tejuane. Te fariseo etik te tikumbilik tal yu'un te volvane judío etik hich las hojk'ob'eyik. Bistuk ya'wak ich ja' teme maja'awkat Cristoat o Elíasat sok teme maja'awkat te albanejate xik. Te juane hich layal. Te jo'one ja'nax yakak ich ja' tas venta nax te ja'e. Ja'ok me'to ay tul te mach'a ay ta'awolilik te maxa na'b'eyik sb'ay. Ja'into ja' te mach'a patilya xtal ku'une. Hichon tas tojol yakay te bit'il mayuk tul tayalele. Ni yakuk xju' yaj tijb'ey sk'ab te xanab'ej xi te Jesuse. Spisil into te'ik'o tapasel a tab'ay k'inal betabaras b'il te ay tas tojol slok'ib'k'al te ay ta xejchel uk muk ja' Jordán te b'anti layak ich ja' tejuane. Te alalchij yu'un te Diose. Te yank'al te Juan layil te yak ta noptzajel tal Jesús te a te tab'anti aye hich kaj yal yu'un. Ilawilik into ja' te mero alalchij yu'un Dios te yax ch'ayb'ey smul spisil te mach'atik ayik tab'alumilale. Ja'into ja' te la kalb'ey sk'oplale. Patilya xtal ku'un tulb'inik te kajal sk'oplal ku'une. Te melel stalel ayix tukel a te k'alal matox aynon matox chiknajon te jo'one. Te xone. Te jo'one mala na'b'ey sb'a uk te mach'a a ja'ok me'to talemon tayak'el ich ja' ta sventa nax te ja'e. Sventa yu'un hich meyas na'b'ey sb'a te lum Israele xi tejuane. Sok hich layal b'ey xan sk'oplal ta testigo. Lakil te ch'ul espíritu te koj tal ta ch'ulchane hich yilel te bit'il stzumut jul aynuk tas tojole. Matoj na'b'ey sb'a uk ju'uk ja'ok me'to. Matoj na'b'ey sb'a uk ja'ok me'to te mach'a las tikunon tal tayak'el te ich ja'e. Ja'nix layal b'ens tukel. Te mach'a ya'wil yax jul aynuk tas tojol te espíritu yax koj tale.
ha meya yak ich ha tasventa te chul espiritue la yuton. Hich la kil te hoone, hoon testigo on yuun, te has nich an Dios tukele, shi te juane. Tes babial no poheletik yuun te Jesuse. Versículo 35. Tayan shankal te inanish ay a te juane shoine te chep no poheletike. Shoine te chep no poheletik yune. La yil yak tak ashel bael te Jesuse hich la yal te juane. Y la vilikinto ha temero alalchi yuun te Diose shi. Te kalala ya tohol te chep no poheletik yuun te juane hich la tzaklinik bael te Jesuse. Te Jesús la suhtes ba ta yilel la yil tzakal tel taspat te chebike las kopon. Bia leik shi las hakik. Rabi, habi maestro shikoem. Banti naine mat shik. La yal te Jesuse. La ikme ya me avilik shi. Hich bahtik ta yilel te banti naine me. Te komik a te banti aye. Yuun chane bish horas malela te kale. Tul tal shebal te la yaibeis tohol skop te juane. Te las tzaklinik te Jesús ha te Andrese. Te yitzin te Simón Pedroe. Te Andres ha bah ta yotans leel ta ora tes bankile. Ha te Simone. Hich la yalbe. La tahtikish te Mesías shikoel. Te Mesías te shie Cristo shikoem. Hich la yik bael te ata bai te Jesuse. Jesús la yil te Simone hich la yalbe. Haat Simonat snich anat Jonas. Hauk meto Cefas abil yeshkoat la yut. Te Cefas te shie Pedro shikoem. Jesús la yik shuin te Felipe sok te Natanaele. Versículo 43. Tayan shankal las nop te Jesús te yashbah tas kinal Galilea. Las tas ba sok te Felipe hich la yalbei. La tzaklinavon bae la yut. Te Felipe haslumal te Betsaida. Haslumal te Andrés sok te Pedroe. Te Felipe las tas ba sok te Natanaele hich la yalbei. Las tahtikish te machatz ibobil hilel skoplal yuun te Moises tas hun mantalil. Sok te tsibubil hilel skoplal yuun te alwane hetike. Ha te Jesús te snichan Jose te talem talum Nazarete shi. Te Natanaele hich la yal. Yuun bal ay bilal lek yeshlok tal ta Nazaret shi. Hich la yal te Felipe. Yash bakilti ka vil hiche la yut. Te Jesús la yil. Te Natanael te yak ta talel tas tohole. Hich la yal. Ha mero Israel vinikinto te mayuk lo laivaneh tayotane. Shiskoplal yuun. La yal te Natanaele. Bitila nabehba shi. La yal te Jesuse. Kilo hatish a te mato bay. Yiko hatala te Felipe. Ha la kilata ba yanil te igo te shi. Te Natanael la yal. Maestro. Haat nich anat te Diose. Sok haat muk ahwalilat yuun te lum Israele shi. La yal te Jesuse. Habala chonon yuun te la kalbate la kilata yanil igo te. Te shone. Kashtoshan muk yavil bael tapatil. A in bitil to shi. Jesús la yal beishan.
Hamal ya kalbet, ya me avil hamal te chulchane, sok ya me avil te chul abate tik yu'un Dios, te koel moel tas tohol te nich anile, shi te Jesuse.